عن قريبا وانترنا خلافا دانا لابس أمري أرجانا متواكن ربي غاري نبرس نسري ربو ما خاقا وهم غبر مهبو أنغو ربي أبان فرد فنتيغو أكموتي نما وهم صدام ببارغو صدانا ما ربي نولي قديم فيغو فرانشك مغلوق نسا جلاتيغو وأراب روس أنغو نموتي وداغو وتنافين غبر نتي نما نياتي دوغو نما نياتي دوغو أجدي ميهاغو إركو ربي جيكو إفتر كدامري أرجانا متي واكن ربي غاري نبدا سنزري خاكا قدتي وجروهن دفارو ربي ملي تجي سمي خيسا جرو خبا فدشو مي أبا فدشارو إنتونا جموانو مكرقارو تنافق له اسم قبرو وحي لا يموت وهو زلال مترو وان إني دي قبان فردو فنجارو نمن جارو في الليل حقا فردتارو وان فردتي بارو يادا أولو سري أرجانا متي وكان ربي قاري نبدا سنسري ربي رحم النساء والقهوة شفان خدانا من كون إنو في إنو فان أبا تركي كبوه في بقى صوفا أبلو فاجبان أبلو فانا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبلين كينيا غاريب بكالي خن بوتو الدنيا خيسان أنو غرغرات هيسني تورا خنان مداوچا جرتن مندو خيسنو بك جرتنتي نغيا في رحم ربي سير تاجرا تچا سغنتا تينيا تن شنتمي في جافا غايفي ديبسا غبني دياني جرا هانغا دوما سغنتا تينيا تي نفانا تورا اسني جچاتي خرا سغنتا ويا رغچنا شير غوتني وبلين كيسان خن سغنتا تنوردفا انجرله اكا براندك ابدن اسني جچاتي خرا سغنتا تينيا سن ان شاء الله غافين في ديبسان تينيا تارا كوبه كمتي دنگدا غافلو بلين كينيا خنديرا قف تن كيس ميساول الراس ربين كينيا فدي غافلو بلين كينيا شمرن راندك ابدي ولدرا دوبان هنگدماتي سغنتا غافي ساني سني ايسا شين خينيا ديبسات سني خنا خوجين ترو تا نفانا ترو اسنين دچا خر غافي الراتي ولمانو مي هاجنو عليكم ورحمة الله وبركاته غافين كبا غافين تيالي صلاة الليل كيستي فاتحة بودا يو حياة براتي قرأ ركوني كبا غافين لما تامو آتتيا دوبا بك برا يرمتي ديبتي وابا كي يرمتي مجعان مانا تنيسن أنا في حاج نبي يمو أبليس قالوا هات نتكا أبان نكركر أنا في حاج نبي يمو أبليس ما غافين تيتنمو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الرحمن في دون طولك ما أستاذ أنا سوان جروف خرسي قبل جرا انتاتو بلادين تيتو وان جتو إخواني درا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قافي لما قافتي تك صلاة الليل بودا فاتحة إيغان كاري بودا سورة براك أروني دن ديما إني دن ديما أختي تيجا كچولو تي دن ديما سورة غرتي تاي قومت حفظيك أبدو تاك قومك أبدتي كارو دن ديسا كارو دن ديس سبيس ما تاوس إن أتينا تاوس قلو الله تاوس فاتحة إيغا كاراتي بودا كارو دن ديسا قافي لما دا يو أمان تيا نما براي رمتي ديبتي أباخي يخيرم تتاتي nama birarra obbolee ilmoo qabdi haati isaanii takka nama birarra ilma gartee gurbaa tokko qabdi ka birarra illee isii dhalte obbolee isii gamma haati isaanii takka gabaabdutti haati takka abbaan isaanii adda mucaan kun naaf ajnabii dhaayee laa obboleessa keeti haati isin takka ajnabii miti obboleessa keeti akkas ayyee karaa gaafii itti aantu jenna الله وبركاته جزاكم الله خيرا
namni tokko salaata istiqaaraa yoo qara'ee du'aa eekuma keessa hundaa yoo hin beekin yoo kitaaba afaan oromootiin barreeffame masgiida kanuu kennanirraa isuma wajjin harka jalaa ol qabannee yoo isarraa rabbiin kadhannee eega salaama baafanneen boodatti ni dandamu hin dandamu. Isa lammaffaa salaata istiqaaraa haga haajaa san argataniifuu ittuma uffanii salaatammoo salaatanii tumaan irraa dhaabatanii kanuma gaafiin kiyya. Salaatul istiqaaraa ni salaatan wayita salaatan du'aa godhatan tana tagartee kitaaba gubbaa yoo jiraattees tagartee waaridaa tagartee hadiisa dhufee yoo taate ni qaraata. Afaan oromootiin gartee yaa rabbi hayyaati jettana naa gartee naa guutii yoo jettee kadhattees ni dandeessa waaridaa waan dhufe san irratti jechuudha. Salaatul istiqaaraa guyyuu kadhatan guyyuu gartee salaatanii tajattu. Salaatul istiqaaraa amma salan dubartiin takka heeruma feeti. Heeruma feetii gurbaan isii gaafata. Akkanatti si jaaladhe si fuudhuu fedhaa akkam jettaa siin fuudhaa warra keessanitti ergadhaa jaan. Gurbaa kana rakaa lama salaattee yaa rabbi yoo gurbaan kun kheyrii naa qabaatee walitti nu fidi. Yoo kheyrii naa qabaanne immoo addaan nu qabi. Yoo nama gartee naaf kheyrii qabu taate waliin nu fidi jettee rakaa lama salaattee du'aa godhachuu dandeessi. Immoo hanga gurbaa harkattuu guyyuu gartee rakuma lama salaattee jechuuti. Guyyoo tokko gartee salaatte kasii yoo namni lamarra wal qabi yoo. Isii tana nama lama yoo jaalatte. Tokko kanaas jaalatte kanallee feete kana maallaqaa jechi jaalatti kana jaalama dhugaa saniif jaalatti. Waan gootu jennu duuba gartee akkana taate dubartiin waan jennuun hedduu maallaqaa sin laalin miskiinummaa sin laalin jiddu gala. Wanni isin laaluu qabdu dhiira gartee ka akhlaaqa qabu ka adaba qabu ka maalnaan ja'anii beeku. Ka gartee ibaadaa isaa godhu ka salaatee dalagatu. Akkasumatti akhlaaqa bareedaa qabu ka isii tana gartee waan isiin karatti dhufteen ba'aa cufa ba'achuu danda'u. Ta'uu qaba san filachuu qabdi guuta kalleewu malee gartee mujrima usee deemu bareedina faa laaltee akka malee taati dubartiin namarra guddaan gurbaan bareeda akka malee bareeda walaakin immoo iyyaala bareedina isaan nyaattu ukti bareedina isaan nyaattu akkasuma dubartiis bareeddu aboo dheertuu bar sheekha taajaaibaatii bar rifeensichi gajjiraa bar xiyyaanni bareeddini adiidhaa isii laaltee lafan laaltu muumat waan gootu miciyyoo tana isiin nyaattu bareedina isiin nyaattu. Akhlaq qabdi, naamusa qabdi, adaba qabdi, sallaali. Ibaadaa qabdi akkasi. Ayyee. Karaa gaaffiitti aantu ceena inshaallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaadha keenya gaafiin qaba gaafiin kiyya. Dhalaan biyya Arabaa jirtu kulliinu masruufan qabdu jaarsarraayi. Masruufa kan dalagatte nyaaddu jaa shari'atti akkami. Gaafii lammaffaa. Dhalaan biyya Arabaa? Mana shiishaa fi sijaaraa dhuganii dalagaa. Shiishaa kana dhukkeen jalaa ta'a malee daaraa malee hin qabsiisu akkami kunoo shari'atti. Bika shiishaatiin dalagee jirti. Shiishaa dhukkeen jalaa ta'a malee hin qabsiisuu fi kamiyoon. Warruma gartee isin bira jedheetu kanaatu shiishaa dhugaga. Shiisha dhuganii isin lafa tolchiteef. Cilee guutuu fi kana fa'aa tolchitiinsa. Ayyee. Yoo gartee ati shiishuma hin qabsiisin shiishaan diqiin hin qabsiisiniif akkasii waan lafa bu'a gartee qushaasha yoo xaxaree deemumaa rakkoon qabu. Qushaashaa wanni kun manumarraa nasiifa goote. Immoo shiishaa qabsiisuufin dhiquufin maaree dhorka araami. Dubartiin biyya Arabaa tun masruufan qabdu maal jaan jettisa? Maal jaan? Yoo gaafatan uummata daleeyde nyaadhu siin janii kamii. Yoo daleeyde uummata daleeyde nyaadhu ja'a. Waan takka isin hima formulaa ajaa'ibaa dubartiin. Eega gartee kana isin godhanii isin beeleysan. Dhiirtun yoo kana fedhan hadiisa isinitti hima. Hadiisaan isinitti himu yoo fudhatanii daleeydan taatan masruufa askanni jaan. Yoo ni masruufa askannu didee na hiiki jechuu ni dandeessa. Fudhadhaa tana. Shakkii takka malee. Nu gorsitee miti. Nu gorsiteen taatu. Abadan nu gorsiteen taatu. Wanni kun dirqama gartee riwaayaa Bukaariiti. Hadiis sayyaati. Namni gartee yoo jaartii hin masruufne nu gorsitee uummata daleeyde nyaadhu akkasirra bar akkasirra kadhatee sigalee hoo guyyaa garii karisittiin kanna mi'aatiis gartee numa qabdalleedha akkana ta'e yoo jeewwayya humnaa uummata daleeyde nyaadhu jechuun tuni zulmi in ta'u wanni kanaa dhiirti waan jennuun yoo gartee miciyyoon tun jaartiin teetun ta daleeydu taate yoo daleeydu taate suuta afaan dadaatiin waan isin daleeyduu irraa fudhachuun ni kannitiif
immoo humnaan wayitasiin masruufa jetteen deemoo madalayde nyaadhu jechuun yoo gartee miciyyoon tun mirga qabdi asirratti yoo kan masruufne taate sigalee na hiikii jechuu dandeessi hadiis sayyaati namtichi gartee masruufa jaartiin masruufne jaartiin na hiikii jettee jechuu ni dandeessi immoo lafaa kaatee odoo gartee waa takka odoo waa cufa godhuufu deemtee faaksii firraa gootee heerumuu dandeessu zinaadha san haraami laa yajuus shurufkaa jannataan agartu shurufkaa jannataan agartu immoo zulmiidhaan akka malee godhee sigalee maallaqaa sirraa gartee cinaa tokkorraa fudhatee deem akkana gartee wama dalayde nyaadhu akkana tokko jira yoo inni immoo humaan qabne taate nama gartee dalagaa malee mana taa'u yoo ta'e dalagaa dhabee jechuun mana taa'u yoo taate atilleen guusan masruufa sanuma gorodhu isallee gartee gargaare aadaawwa akkasi nama ifii dalagu taate immoo waan isiin gartee xiqqoo dalagattu hawara isaaniitii gargaartu hawara isaaniitiif illee ergitu abadan waan dalaydurraa masruufa gorodhuun kiraarraa mana kafaliin hin jirtu wanni kasii. الرجال قوامون على النساء وجوزا قوامون ما إنسان جرت قوامون ما نجرت أبدا بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا جي مصروفني جارس الرجرة حديث التيس قرآن التيس جارس مصروفه باس أكا جايبات الراس وجر أكا جايبات تنافو ديرتي خنا بيخو كمان أكا سر ديرتي هم نكسيف يدمورا يا أبو حديث دلقدو أنيس نين دلقدا ولف النه وجاجرا نيو جي رنجرتو في رنجرتو في agartee dubartii miidhuuf hin jiru wanni akkasii. Ayyee hara gaaffii itti aantuu ceenaa rabbi rahmataa godhuuf warra akkasii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaaffii kiyya tokko kan jechuudha. Fakkeenya biyya salaata shanan waajibaa booda jechuudha du'aawwan qara'aman fakkeenyaaf. Subhanallah على صدوم سدي والحمد لله على صدوم سدي والله أكبر على صدوم سدي كان يرو لكم أكمل قبها كاتل حالا كم لكم صدوم سدي يلفون دندا ذلك كان بارك الله فيك صلاة جنب بودا استغفر الله قصدي يتبودا أخيرا دعاء إنجرتي سبحان الله الحمد لله كم يقول أنيدا تكا وندو في رواية بخاري رواية قرتي أبو داود أكنا لكويت كان يعقد أقدين كناجا ورقرين أكنا لكاو راجان ولكن أجاباتنا لكويتا سنوار كبتاتي متخمرقات في بتامتي خناف بتا أكنت مرقغي خنا إذا نركا مرقا أكنا لكويت تاك اللام سدي عزيز كوني سدي سقل خن كدلم سدي ريدي خدشن يمتي takka gartee gizee waliin geesse lamada dideebita soddom eegas boo taakka lama sadii soddomi sadii tokko farrat soddomi sadii dhooyta tara lamadaatis takka guutuu waliin geessa 15 ammaas lamada dideebita guutuu waliin geessa 15 soddomi miti eegas booda sadii akkasit deemta soddomi sadii sagaltamii sagal akkasit dhufaa gaafni kana ta'u gaafa subhanallah alhamdulillah allahu akbar barruu takkarattis jedha akkas tanarratti yoo barruu takkaratti akkas jetta yookaan immoo barruu takkaratti subhanallah akkas tanaafu soddomii sadii subhanallah waliin gayaa 15 gulama sadii godhaa 33 akkasitti godhaa jechuudha subhanallah alhamdulillah allahu akbar akkasii godhan. Ayyee tasbiidhaa yoo godhanoo. Dhiirti beera. Dhiirti bara. Beera shan fuudhuun hin jirtu lakke afuruma fuudhan. Tasbiidhaan godhuu dandeeyamaayee. Tayyattu. Tasbiin hadiisni tasbii cufti da'iifaa lam yasbut. tasbiin warri gartee gariin hadiisni gartee sadarkaansaa hasani warra jee jira hadiisni akka jiru cufti munkara da'iif idan lam yasbut ayyee qubuma keenya irra yoo goone caalaa hundaaf taqubaatu ragaa namaa baa dubartii afaan dhufee rasuula islaamii dubartiidhaan waan jeen kanaan ragaa isinii baa jeen caccabaa kana gartee kanaan akkasitti lakkaawaa jeen dubartiidhaan akkuma ragaa nurra ba'uun ofillee baa akkas riwaayaa Abu Daawud ayyee khara gaafii sitti antu ceena inshallah
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagaleen kiyyoon tan dhagamee faqee salaata leelii kanarratti raka'a shayyoo ka salaatee dhiisu taate raka'a shananii kana jidduutti attayyaata taa'as salaatamuu walumatti qajeelchee shananuu salaataa jechuudha fi jazakumullahu khairan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaatu leelii wayita salaattu rakuma shan qofa salaatu yoo feete rakaa lama salaatteeti salaamtaa baafattee rakaa sadee walit dhaabdee maayyii irratti attayyaatu qaraatee keessaa baata rakaa shan jechuudha. Ayyaa kara gaaffii itti aantu dabarra. Assalamu alaikum gaaffiin qabaa ustaaza keenya. Ani duraanii amantii kiristaanaan hordofaa ture. Gaafanii amantii kiristaanaa hordofaa turetti biyya Suudii dhufuuf niyyadhee niyyaa kiyya kana yaa Rabbii yoon biyya Suudii dhaqee birrii hamma kanaan mana bataskaanaa gashaa jedhee niyyadhe. Amma immoo amantii sana dhiisee musliiman ta'e alhamdulillah rabbil alamin erga musliima ta'eeti maallaqa kana ani deebi'ee bataskaana sana gashamoo masgidaaf hin gashamoo jazaa'ullahu khairan. Gaaffiin kun baay'ee na rakkistee jirti maallaqa kana hin gashine waan ta'eef gaaffittii kana naa deebisaan siniin jedha. Maashaallah obboleeyyiin tayyatu waan jettu gaafaan biyya jiru ani kun kiristaana gaafaan Suudii dhaqee gartee dalagadde beeta kiristaanaaf maallaqa hanganaa gartee if qabee feetu riyaala 1000 ta'u fedhu 2000 ta'u fedhu 3000 ta'u hangana if qabee je'eetiin gartee baallama seenee Suudii gizeen dhufe nuun islaamee dubbiin faalla taate Suudii gizeen dhufe niin islaamee amma maallaqa kana ani rakkadhe charchuma saniif hin gartee beeta kiristaanuma san geessuu qabamoo masgidaaf hin kan masgidaaf kanita مسجد كانت وهذا لا شك في ذلك لأنه أما تقرتي بيت كريستان خنون اندندم ممنوع تنافو والنيات لمنيات قرتي والنيات قوتو مسجد كني جزاك الله خير جزاء بارك الله فيك. هذا ما لين سيسون تشيوا فجأة جرون سوامي لين سيدما. كس. مرسكانو رجال يرمد ديامي. كس. سنيفو بكما سوامي تسيدم يو بافتة الرجالة دلين سر كتابه مرة بقرب بين غرام أنتي بردو الرتي ممتن نجان سفيدنا ورقة خيتي لربي نسادي بسو إن شاء الله خرجا في التانتو جنا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ جزاك الله خيرا. قافنتي يكزت يقع. أبيرات يتوقت جاتي كاما جاتي نكمي شريعة كستي حرام مو حلال جاتي كام جتشو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. أختي دنيا قافتنا الدولة الديبتة إنقد اللي قافتنا ديبتو ترى الدو الرتي والتبني دبي جماعة الدو خلافة قد قبت ومنهم علماء الرا ورا رامي جرا ومنهم مان قبو جي شكوتي الرا ورا كما وجرا إذن ونخن وان الدو قرتي علماء اللي ديبت كسون اللي نديبت جزاك الله خير جزاك. dura beet kiristaanaatu ajaa ishii guutee fi maali dura beeta kiristaana gartee tuu gartee hajaa guutee fi qodhaa gartee gaafa biyya jirtu hawwiin shawaa lixaa akkas jetti hawwiin darasaatanya cimtuu beeki amma dubbiin tuun beeki ma isiinis gandaaf adda baasuu deemti wanni kun gartee gaafa biyya jirtu sanii gaafa kiristaana turte yoo rabbiin Suudii nageesse beeta kiristaanaaf gaafa kiristaana turte jechuun beeta kiristaanaafiin maallaqa kan naayatte jettee jirti. Miciyyoon tun yeroo sanitti kiristaanaa ni jette amma islaamummaa dhufte islaamummaa tana seente islaamummaa wayita seente qodhaa kana gartee guutuun qabdu hidha. Amma yeroo sanitti gartee yeroo amma gartee amantiin sii kiristaanaatti as deebitee amantii tana gartee islaamummaa tana seente amantiin islaamummaa tun islaamummaa jechuun al-istislaamu lillah guutu guutti harka if kannu guutu guutti atii tun gartee harka if kannitee waan rabbiin jiru guutu qeebaltee rabbiin subhaanahu wa ta'ala waan jiru قال كل مولود يولد للفطرة كما رأي فستان نجايتي أمنتي أتردلت
kulliin jechuudha. Nuti kana guyyaa gartee waaqeffata turree maarree turreen hin dalaytu. Tana guyyaa keessaatti dhufne. Tuni guyyaa keessaati. Amantiin islaamaa immoo tanoo duraan jirtu nabiyullaa aadam irraa kaasii aadamii fi hawa uumamuu ni beekan. Baay'ila keessa jira. Quraana keessa jira. Aadamii fi hawa gartee rabbiin subhaanahu wa ta'ala aadamiin uumee horofarraa hawallee cinaacha gartee jalla aadamirraa uumuu nam tokko khadiidun jiru. ولكن آدم وهواء خلق في الجنة نبي الله آدم جنة خيزت أمامي ولكن قالت أغرتي بيتين في النت تايو دون دبسو آدم يتفتروا بقو جامنا وجه آدم يتفتروا لا نين كفل دوبا دومان دبسو جرودين أجايب سيقالي قو جامنا يتفتروا وجه ينوح ترى ينوح مركب يرفتشو بأراريت ترارا لاينو جماس أراري ترارا كنا بيتات أتي أمارن جاس بيتو بيتا يوم ما أنو ما ستي مملة دوني النبي الله نوح وني قرتي غارا قرتي أراري ترارا جورتي أشير ركوبتي جا كون شفتي قرتي عجيب نما كنا بروفيسور جاني نيا أمريكا جرا أشي قرتي أفان أماراتي وان كنا قرتي قرتها سينا جاني وان كنا ويتبر رئيسن هدونا ما قديسيس هذا ودوبا نمنو خنقرتي ربي نقول في مشيوتنا إسلام ماتنا وان رتلت كل مولود يولد للفطرة فأبواه يهيداني أو ينصراني أو يمجسان جي رسولي صلوات ربي السلام عليه نميو فطرة إسلام ما رتلت إنسي كتوكو غافتكو أوروتي نبرا إنسي دا أمو أوروسا منخي نبرا أورو كبا إنسي تشكون مامري لاك أو جانين غافت نتجول لدا أمان تياتون كيزي بونا دم فيستي رفير دوك وين جاي كيسي تشوفون الله كينيا دجي كبا أما دجي سنة كجرو تورمو ترابي تتي من الرجارات أورو دوك أبايتشو من كينيا بيرا خلا دوبا ومان تيجا غافت سما أميرتين نمنو خنقرتي كيزي دالتو مال توري اسم بيشان تفاجأ أفتنيتين هاي كيزي دالتو بر إسلام خاجين سيلم لا كل مولود يولد على الفطرة أنا جمان قرتي هذه سكنا بردين دبي ومان تيجا إنسي كسان غافتة بيخيتشو إذا نمني هم ويتدلتو مسلمة كينته إنسي ترى غابة كتاب نساني رغابة كل مولود يولد على الفطرة أمبر سيفكيا هذه نقول رواية بخاري كل مولود كل جاي ولا كل بدون استثناء سيقله تنافو إسلام ما رتلتن نما يسلام آدم نبي الله آدم هوا إسلام ما ورلت إذن دوبا أما مجيون تون وانغرتي قدا سنتي سن يرو سنتي سنتي ولكن أمنتي تنويتك سنتي وان خالق نجيبوتي يجو osoo amantii tana seenin osoo ofirraa galchuu haalli isin mijaa'e galchitullee eegi islaaminaa seente islaaminaa irraa hiiqe waan irraa osoo goote illee amma immoo eegi islaaminaa seente waan sanniin godhe jettee diliin as booda irra katabamti akkas dura osoo waan feetellee goote wanni takka irra katabamteen jirtu islaaminaan irraa hiitee jirti amma immoo godhaasanii maal godhette irratti katabamti hatta osoo charchii irra ijaarte eegas booda islaamoyte aslamta maama aslaftaa san yooma bakkeenya nama gardii gartee gabra faabilisoomsiti miskiina hedduu gargaartii haa jennu miskiina kiristaanaatis كإسلاماتيس هدو غرغرتي أجنو مجيون تو ويتا غرتي أدو إيجا غرتي أدو إسلامين دورتي مسكين هدو يو غرغرتي نما هدو يتاما شوف وليك أبدي يو غرغرتي مجيون تو ويتا إسلام ويتا خيرين دوران دلائي تسان شوفتين كتابمتي همتون أمورتين كتابمتي همتون ركتي كتابمتو همتون ديزاف ربين أكس الإسلام تجيب ما قبله الإسلام ما وان دبرتي دلي غرغدو مال أتي شهادة كبنان أتي ونجفتي خطة wanni ati khayrin duraan dalayde siif katabamti akkas yoommoo eega islaamoyte booda badii biraa dalaydeyo ta duraatiif ta boodaatiin qabamta akka firoonaa sanitti hayyee insha allahu ta'ala kara gaafitti aantu ceenaa tasniim waan jettee turte salaanni bara 11ffaa keessa nubuwwa ergamuu rasuulaa irraa kan karaa godhame salaanni bara 11ffaa keessa karaa godhame azaanni immoo bara 1ffaa jettanii osoo salaanni jirre azaanni jiraachuu ture waan jiruuf hidde dabaabnaaf salaanni osuma ka jirani ergamu rasuula keenya irraa salawaatu rabbi wasalaamu alayhi bara 11ffaa keessa kan leelatul israa wal miiraaj samii gaffiden eega isaan godaananii madiina galan booda bara takka janii lakkaawwachuu eegalan ka gaafuma akka jiru lakkaa'u turan barri ergamu isaanii irraa takka lama sadii janii lakkaa'u turre ka eega madiina galanii ammoo hijiraa irraa yookaan godaansa isaanii irraa bara takka janii kaafnee lakkaa'u eegalle azaanni baruma isaan gartee madiinaa galanii bara 1ffaati kan karaa godhame salaanni ammoo osoo makka jiraniiti bara 11ffaadha
karaa godhame bara meeqaa jidduu jira eeganni karaa godhame boodaa'u waggaa 13 taanii bakka waggaa lama taaniiti eeganni karaa godhame boodaa'u madiina godaanan madiina ta'ee godaanan booda bara tokkoffaadha azanni karaa godhame salaataa dura jira akkasitti addaasii baatu siin jenna karaa gaafii itti aantuu ceenayya. عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ غافين كبا غافين كيا ذهب أفتشون دبرتي الأفاجمة لكن استنياتون استدقون حراما جدا meeshaa chaayinaan tolchitu kun waanuma hundaa bifa dahabaa qaba fermusii irraa burcuqqoon wanti hundinuu akkamitti itti nyaachuun danda'ama garuu inni dahaba hin taane bifa dahabaa qaba inni hoo akkamitti ilaalama haraama moo halaala kana addanaa baasaa wassalaamu alaikum warahmatullahi buleen tayyatu waan jettu dubartiin dahaba ni uffatti beekamaadha shari'aan gaa dahaba kubbaayyaa dahaba saanaa dahabaatti nyaachuun itti dhuguun dhorkaadha chaayinaa waan akka bifa dahabaatiin gartee burcuqqoo waan adda addaa gooti wanni kun akkami beeyta artifishaala waan akka dahabaa gubbaarra wanni godhan malee dahabni isiin burcuqqoo gootu chaayinaan injiru wanni kasii injiru dahabni qaali amma keeniyaa tanatti dahabni giraamni toora gartee $50 seenu jira amma dahabni qaalee keessaa'uu lafa gartee ma oromiyaa tana sababa rabshaatiin dahabni oromiyaadhaas hedduu seenaa beeka keeniyaa tana hedduu seenaa wanni kun gartee hedduu qaaleyse amma biyya arabaa keessa dahabni qaalawee sababa gartee biyya teenyaatiin foon qaalawee sababa biyya teenyarraa foon hedduun seenuun tanaafuu duuba wanni kun dahaba namni gartee burcuqqoo fi maarratti bifooma akka bifa dahabaa faatti godhanii calaleeysanii wanni godhan malee dahaba namni itti godhu hin jiru dahaba namni itti godhu hin jiru achitti adda dhumatte magaalaan akkas. Ayyee gaafii itti aantutti ceena insha Allahu ta'ala. Ayyee. ورحمة الله وبركاته كافين كيف كان يجرى يرو أمرا قدو يرو كابا طوافو استغفر الله طوافو ندن أمارين بيتنا جتون تنجرتي جتو ورمالي ما جتس عليكم ورحمة الله وبركاته كافين كيف كان يجرى يرو أمرا قدو يرو كابا طوافو استغفر الله جرى طوافو ندن داما استغفر الله جتون تنجرتي جتو ورمالي طوافه يتقول لك استغفر الله انجان ayyee gaafii itti aantu jenna. وعليكم ورحمة الله وبركاته قافين تكفى نتي الله كيني جودا رحيمس الله سبا كناف الله كوني إنما ميدا دادا ظلمي دادا نمر رجيسا أوري نما ميدا جتشان نما ميدا كرانا مجفا الله هندما جودا رحيم هندما سبا كنافي warra ollaa tokkicha kanatti murtee yookiin rahiima addaan kutuu aadamaa isa jedhamu sangoone sababa isaan miidhaaf zulmii namarratti gaggeessanii kanaaf eenyurra jirte diliin isaanii nama miidhumoo nuti rahiimu kunne kanarra jira. Dura haqni ollaa kun hedduu jabaadha namni wallaalummaadhaan haqa ollaa kana eeguun barbaachisa. Haqni ollaa namni haqa ollaa hin eeyne ibidda seena. ibidda seena haqa ollaa jajjabeessuurraa jibriil alayhi salaam rasuulatti dhufee hedduu gartee wasiyyaa hedduu naa dhaamee jee waa'ee ollaa dhiiroo hanga ollaan kun na dhaalaa je'ee sodaadhu takkatti jee rasuula salawaatu rabbi islaam alayhi wallaahi laa yu'minu jee qiila man khaaba wa khasira wallaahi namanne jee rasuula islaami nama gartee ollaan isaa بوايقه شري إسا قرتي فرا ونجو بدا هما أكمل يجين كسان قبار ريما لالدو انت لو قرتي أقل كان صلاة قلت تقويا صدقة قلت تقويا صومنان قلت إن فلانة يعني يا رسول الله رواية ابن إبان رت إن فلانة انت لو أبلو جامت هل كان صلاة الليل أبا قلت قوياني صومنتي أكسمو صدقة اللي خلنا قلت ولكن توزي جارها جن ولا يصير ركبتي جنين هي في النار جي رسول الله صلى الله عليه وسلم والربيدات جي انت لا بلو جامتم مو ليلي الكن صلاتي واجبة قرتي ني صلاتي
صدق الله وان كانت تنقبضو إمو قصومنا سيني صومنتي واجبة إمو الله سين تويتو إناني ورجنتاتي جين ورجنتاتي جين رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه تنافو أولان ركون حرامي ديلي إبدا سينيت تاك يو غرتي أولان كنا كمالي قطاو تاري خرانا مچوفي كمالي خنمو قدوتاتي رأيما يوتي غرسوم برباچسا تايغت أدبو قد جاني إرتي غرتي همنا رأيم نقوم وليك أمامي إيسوانا كنا جئي irrawaan kanarraa dhorkuu danda'u qaban raayimni jechuudha. Akkas tanaafuu waaqni ollaadhaa hedduu khatara akka malee gartee eeggachuu qaban. Intalaa booteenyaa takka mataan tuqamee hedduun rakkisaa jirti akkamii wallaanuu dandeenya jaabbileessa keenya tokko. Waa'ee itti dhiyaachuu irraa baanee na fakkaatti. Yaaluudhaaf namni waan hin jirreef nu malee jechuu fedheen na fakkaatti. Ajnabiyyaa dheessu jirraa yeroo takka takka intaltee boolleen. Hedduu sammuun tuqamtee nu rakkisaa jirti akkamii wallaanuu dandeenyaa jedhama. Wallaahi gaa yoo gaa ad-daruuratu tubihul maaduraati yoo jennee malee akkasuma jennaa. Daruuraadhaa daruuraan rakkoon gartee waan duraan dhoorkan namaa fayyamti. Famani xurraa gayra baaqiiniisan. Haa ta'u immoo wallaahi hedduu gartee khaxaraa miciyoon silaa umaraatte. Rabbi haa fayyisu ta'a gartee nama gartee onni jiru. Qabaniituma gaa hanga danda'an hidhanii dawaa gartee fudhachiisan gaa rabbi haa fayyisu akkasi. Rabbi haa fayyisu yennaa hundi keessanuu du'aa godhaa fi ammallee hawwii waan jettu nama tokko rakkata qarshii kadhatu harkeetiin manaan hin jiru hoggaanii dhufu nallee hin kadhannee guyyaa lama kannee fi ture nama san hin beeku akkamii jetti rakkata beekuu fi beekuu dhabaaf yookaan kadhachuu dhabaaf waa kannuu fi rakkoon qabdi jechuu fedhe. Rakkataa nama gartee fuularraa qaraatu yoo kanniteefis umaa rakkoon qabu yoo si kadhatees yoo kanniteef umaan qabu. Hayyee gaaffii itti aantu jenna. Namni ollaa kiristaanaa jiru walii irraa haqa qaba. Ollaa kiristaanaa yoo jiraattee haqa walirraa qabdan. Haqa walirraa qabdan yoo re'ee qaltee ni kannitaaf. Re'ee yoo qaltee ni kannitaaf. Hadiisa gartee Amr ibn Aas Abdallah ibn Amr ibn Aas isaa waan jee re'ee qallaanii hal ahdaytum jeen lijaarin al-yahudii hadiisa yaati. Gurbaa ollaa keenyaa kan yahudaa saniif boo re'ee miila tokko kannitaniifi jeen. Ani gartee rasuulaan dhagee haqa ollaa eegaa jiru. Haqa ollaa eegaa jiru. Tanaafuu ollaan gartee kaafira yoo ta'es yoo dhukkubsate illee ni gaafatta. Gaafachuu dandeema. Leenna rasuulli salawaatu rabbi islaam alayhi nama kaafiraa kan dhukkubsate mucaa yahudaa san gaafatee jira. Gaafatee aslim jeen islaamay. Ati abal qaasim jeen abbaalleen bira taa'ee yahudichi waan abbaan qaasim siin jiru waan rasuulli islaam siin jiru eejii jeen mucaan akkasii shahaadaa qabate. Alhamdulillahi illazii hanqadahu minan naar jee. Rabbii gartee mucaa kana ibiddarraa baase. Alhamdulillahi jee dhaqee gaafate rasuulli islaami. Namni kun kaafira jedhanii hin didanii jechuudha. Nama dhukkubsate kaafira yoo ta'es dhaqanii gaafatan islaamummaan tun hangamta akka gaarii taate garsiisuu qabda. Ollaallee yoo gartee rakkatellee rakkoo baasuu danda'u qabda akkas. Hayyee gaaffii itti aantu jenna. Dubartiin qabrii dhaquun haraama akka amantii keenyaatti. Laakiin qabrii haadhaaf abbaa yookaan qabrii nama itti baruun bareedaadha ja'a. Qabrii tana eegaa awwaalaa hoggaa awwaalaa sayyoo qabrii hin dhaynes eegas booda qabrii dhayxee qabrii sallaaluu ni dandeessaa. Namni shamaraa tokko qabrii sallaalee baruu ni danda'a ni ayyamamaa fi. Shamarran qabrii ziyaaraa ni dandeessi gizee du'e immoo booyaa qabrii dhaquun hin ta'u. Nahaytukum an ziyaarati alqubuur fadhuruuhaa jee. Duraan qabrii gartee ziyaaruu isiniin dhoorke shamarran jechuudha. Fadhuruuhaa jee زيارة قدا فإنها تذكركم الموت. تك ما فزوروها لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوائرات القبور أي كثيرات الزائرات. طبعا زيارة والدنيا بارمت. سري. تما أما قرتي. قلبي سيجي سوداف. يرو ماله أما تقرتي زيارة وني قرتي هنتو. لبانتك أمسيسو في واترك. أشي قرتي أبتي دعاء شوفي مال جت شوفي خانة جم قرتي وني كنا إن برباچي سويچو. تنافو wanni gartee jiru zaa'iraatul qubuur deebitee gartee qabrii dhayitu tun hin barbaachisu. Qabrii immoo gizee gartee abbaa isii obboleeyyan isii dhayitee assalaamu alaykum daara qawmil muuminiin wa innaa inshaa allahu bikum laahiquun tanumoonni isin jettu achi dhaabbattee harka ol qabdee
achitti gartee yaasiin qara'u achitti tabaaraka qara'u achitti maaree qara'u hin jirtu hin jiru. Ayyee gaafii itti aantu ceenaa ijoollee kiristaanaa wajjin jechuun hojii dalaginaa maal qaba jedhanii gabaabsaatuma dhawaa fi bira qonna inshaallah yeroo hedduu deebitee jirti waan ta'eef. Nama gartee hojii dalagan wanni gartee silaa hojii nyaatan maka kuduraatii fi waan foon hin qabne kana gartee hojii nyaatan uumaa rakkoo qabu akkas bika takkaa waan wanni jalagan. Ayyee. Warahmatullahi wabarakatuhu. Ani lekara gaafii dubbachuun barbaade. Amma obboleettiin teennaa rabbiin isaa si'atee dubbatteerti. Haati 28 dhumti lakkoofsisii 32ti. Gaafii isii kana anillee deebi'ee eeggadha. Gaafiin isin deebifte kana gaafachuu barbaade garuu isin amma isin gaafatteef gaafii kana akka nu deebiftan jedhe. Ayyee maal jette buleetiin? Gaafiin gaafanne yaaduma kan jirti. Ayyee qajeelfama bilayyan keenya warra garee irra gaafii gaafatu kannaa jirti rabbi jazaa kafaluu fi gaafii itti aantu ceena. Abbaan ilmoo isaa jalaa yoo du'e ilmoo isaa yoo ilmaan qabaate waliin tariikaani hirata moo akkamii? Abbaan yoo ilmoo qabaate. Ilmoo dubartii baantina fakkaate. Abbaan ilmoo isaa jalaa yoo du'e dubartiin qooda dhiiraa wajjin seenti jechuu barbaadde. Ni seenti gabaabduutti ni seenti. Hawwiin koo bilisummaa Oromoo rabbi Oromoo nuuf haa bilisomsuu gaafiin ta'e akkasuma taate dubartiin wayita abbaan irraa du'e qooda abbaa isii jala seentee fudhachuu dandeessi. Harka tokko ni fudhatte. Akkas. Ayyee kara gaafii itti aantu ceena. Bismillah, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz barakallahu fiikum. Gaafin qaba. Gaafin kiyyas nan tokko oguu salaatu walitti hidhatee salaatu nam lama jechuudha. Sanii olis haa ta'u biyyatti kan arga walitti siqanii waliin maxxananii salaatanii jedhan kan dhaga'ellee akkasitti salaatan. Namni immoo biyya kana biyya arabaa jiru kana keessatti dubartiin fakkeenya walii hidhatan addaan siqanii salaatan xiqqishuu jechuudha. Wanni kun rakkina salaatan ni keessa. Inni lammaffaa immoo nam tokko godha ga'u shahaadateen yoo qara'u ashhadu anna laa ilaaha illallah wa anna muhammadan rasulullah jedhee qara'a. Yani ashhadu an laa ilaaha illallah wa anna muhammadan rasulullah osoo hin taane anna muhammadan rasulullah jedhanii wanni kun galaxa moo galaxaa miti jechuu barbaade baarakallahu fiikum. Ashhadu an laa jechii si dhala immoo wanni barbaaddu sheekha. Ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. أني تنيسات في ذني شو بعدين فكرت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خنجنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد جني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد خنجنا جيتي أقرأ لك شو بعد بنتكم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد أما اللي وأشهد أن محمد جتشما لشوتو تكم هيك كان يصير أشهد رقم با لا إله إلا الله أقرب بنتكم عليه هنجر وأشهد أن لا رقم با محمد رقم ربي تهو أشهد أن لا إله إلا الله قافت تمس هي كانت دراسة تاتي وأن محمد رسول الله أما اللي رقم با محمد رقم ربي تهو وين ويتفيد أكس قافي درامي رديبس قافي سي تكوزو قافي سي ناتو تبراجرا لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ بارك الله فيك. من قلت ميلا ولي متنسو دا ميلا ولي متنسو ديراسته شمرانيسته جزء وجزالاتن ميلا ولي متنسو كمان استو سو صفوفكم ميلا والكتايسا سلفي والكتايفا دا ميلا ولي متنسا دركما ميلا ولي متنسو دركما وإلا أو لا يخالفن الله بين قلوبكم ديراتو برتياتو تكما ولي متنسو كبد برتينيس ويتو برتي سلفي وجزالاتن شيطانات غرتي ميلا بنا خنا يدو سينا أو لا يخالفن الله بين قلوبكم تناف أمة مسلمة الدنيا إسلاما عالم الرجل خنا قلبي ساني والنور ربين والبرد برسيف تناف والانفرد مسجد تقوى صلاتني والانفاج جالة ترى ركون قدون غرتي أمة مسلمة تنافو ميلا ولما تنسوا وانجان صلاة سنة لي قويا في هلكن كيس جرتو هندا هو قلقلة بكتك يو صلاني وانكم ما قباجن وريكمني اندوفنا انجرو شريانا كسين جرتو زورينيس رواتبا سنة راتبا غرتي تزوري تلوفتيس يرو زوريت تاسريتيس يرو اسريت تسوبيتيس يرو سوبيت
تمغربا زيرو مغربا إشاينيس يرو إشايت أكس وان غرتي يا خيسا رسول دلقين دلقوا يجو اندفنا شريعة خيست وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما أتاكم رسول ونن إرجما ربي نتي ندفن نتي ويتزوري نزانمته ركالها ملما نفر صلاته ويتزوري صلاته واجب صلاته الرابع ركالها ملما نما سفر صلاته كسي ندف أسري ويتزانمته صلاته سنية تبرام به أيه غافي تانتو جن بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غافينكي أنا مفهمو دبرتي يرو تري لغو رجرو قرآن الكان قمتي قرامون هندندامو غنو بروم سر رجرتي برتا جرتي بروم سكان أداني كتو جتة يرو سنتي چون قرآن قبتي قراو دافي چون وان مجفنه وان تايويتين قبتي چون وين قبتي قرآن كنبنتي فرقيتي زنتاني بكمت bakka biraa keettee jechuudha quraana kana bantee irraa yoo qaraatee ammallee wayimaan qabattee deebiste rakkoo qabaa jechuudha gaafiin kiyya. waan jenne dubartii wayita gartee qaraatu quraana darsii wayita qabdu way darsii qabdu haa qaraatu jennee jirra addaruuraatu tubihul mahdhuuraat jenne jumhuurri ulamaa illee waan jaan irra wal kilaafaniite shamarran gartee dubartiin laguun itti jirtu xuriin gartee sunnaatti jirtu quraana qabattee ni qaraati moo qaraatuudha warri quraanan qabattu jee dura dubartiin eediin itti jirtu qara'uu ni dandeessi yoo ibsii qabaatte inni dandeessi irra walii galan warri didees ni jira ni qaraatitti walii galan quraana ni qabatti moo qabattu irra lamada wal dhaban jumhuuraa fi gariin ulamaa'iin ومنهم قريء علماء ومنهم شيخ محمد ناصر الدين الباني المؤمن لا ينجس حديث جوخنا قبته نمني مؤمنان نجفمو طهارة غرتي واتك غرتين قبدو قراو دنديسي دوبرتين غرتي قرآن قبته تديني تجرو قراو دنديسي أكذا شيخ محمد ناصر الدين الباني أكنجا دوبرت وري غرتي جمهوري برا إمام الشافعي إمام أحمد علماء رغدان جمهوري رغدان علماء وانجان لك حديث غرتي لا يمس القرآن إلا طاهر حديث جو رواية إمام أحمد تبلوغ غير جرت حديث صحيح خناك أبنى دبرتين إني تجيرو هنك أبد توجان قرآن هاي جانين يوغر تيمز يون دون درسي كبات تنام برسيف تفا تفسير مقرازفت تفسير برات أكم تاتي ينان هجوسا الضرورات تبيه المعذورات جان ضرورات على غرتي بويا شنفاوان راياوف درسي بويا شني سي دبر تنافو مال غرو قبدي جان أبتدي قراتي qabattee qaraati tanaafuu waan jennu warri uccuudhaan qabatte jiru uccuun qabattillee warra jiru jire mukaana kana garagalchitillee warra jiru jira wamiin warra akka imaamu nawawi akkas jaan mukaana garagalchitu uccuu qabattee uccuu naawonni agootu kun cufti waan gartee wanni hin taane tanaafuu akkasitti qabattee qara'uu ni dandeessi akkas hayyee wa ashhadu ana laa ilaha akkas tun dogongora wa ashhadu ana laa ilaha illallah أنا وأشهد أنا الرجامبا قالوا كانت تندوه كانت تندوه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قافيت أنتو جينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جرتنا أستاذة كين جاءتم توتا في قوجم توتا بكم جرتنا غافرة من ربي سن الرهجرات جرا غافي قبا غافين كيا وقرآن تكويونا من هديانا فكني قرآن سن هلاكيا يوكنا أباكيا بصدقة لما قاسانيتين صدقان كيسونا كم جرا غافي لما فا نمني صلاة مغربة صلاة رقا لما فا رقا لما صلاتي صدق فاريو كتسا سورة نفتت ديو كم جتشو بربادي جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته namni tokko yoo quraana gartee akka hadiyyaatti sii kennee quraana sanattillee deebitee yoo gartee haadhateetiif akka sadaqaatti yoo kennite abbaa keetiif haadhateetiif abbaa kee numa kennitaaf gaa numa kennitaaf akka sadaqaatti akkami tilleen kan numa kennitaaf namni tokko gisee khutbaa godhu ashhadu anna sayyidana ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أكز جاء ونحن كمية تك لفظين سيدنا تنقرتي صلوات تاتيات غيرت تجلاون دفنه
سيدنا تغرتي ويتغرتي خطباتنا جرتي وانا غر حديث غيرت سيدنا لبزين جرتو هاي خرا غافي اتيان توتي هاجنو الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ جزاكم الله خيرا. قافين كبا قافين تيالي أكنا زبطي أستاذ نملتك ويادي وكن وحاجميت يا ربي خيا يونينا توان كان ناقوتي يعني رخاها من سيسا لا تاجل إيه ربي فوادا قلي إرخان واسن أرقتي بولا وادا كان يوغوتي ربي فوادا قلون كوني أكمتي إلى اللما شريع اسلام كستن دندامو مو إن دندامو قافين لما فانمويو namni tokko salaata keessatti rukuu sujuuda irraa ol jedheetiin yeroo attahiyyaata qara'u bismillaahi irrahmaani irrahiim attahiyyaatu jedhee jalqabaa bismillaahi irrahmaani irrahiim jechuu qaba moo jechuu hin qabu yoo jedhame ni danda'ama moo hin danda'amu jazaakumullahu khayran gaafil namni tokko attahiyyaatu wayita taa'u bismillaahi irrahmaani irrahiim attahiyyaatuun hin dhufne bismillaahi irrahmaani irrahiim hin jaan qaxxituma gartee attahiyyaatu ka'ee galta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التحيات هندفنا صلاة قرتي صفة صلاة رسول الله خيس الله هنا قر من أولها إلى آخرها بابا قرتي التحيات قرأوا خيستي هندفنا أكسي تان تنزريت قدا قدو يو ربين سبحانه وتعالى وانا كنا جا كنا ناقوتي ركا هنغنا صلاة يو ربين سبحانه وتعالى ياتي يناقوتي مسكين هنغنا نياتشيسا مسجد أفين هنغنا خنا يوجي waan qodaa seene tana gartee dirqama guutuu qaba akkas hayyee waan jan sheekha nama tokko abbaa manaatti wajjin biyya addaan bahanii jiran abbaan biyyaalleen gara biyya arabaa deemuudhaaf baara yaabbatee ture achirratti dooniin garaangaltee waan du'etti abbaan jaarsisii isiin quba hin qabdu waan ta'eef eegaa turte booda dhageesse du'a isaa yeroo dheertuu booda nama kanaaf iddaa hin lakkaawwannee fi nikaan isaan irra ni jira moo bu'ee jiraadha gaafin muwaareetti yookaan deebee guyyaa inni du'eessan yoo tiiman achumarraa lakkaawwatti guyyuma tiiman irraa achumarraa laa'udhumate ayyee gaafiitti aantu ceena insha allahu ta'ala warri lakkoofsa immoo ol darbitan immoo namaaf banaa miti tiimi meenurraa maasha allah warri darasaati yaa warra beeku warra qacoollo beeku nuti zaatana immoo wayita odoo ishee ustaadan as jiru immoo banuun haraami dhoorkaa quba qabaadha naman dhiisu an ture wayita hangam firraa cufe akkas hafuuran baafadde wallahi dhiyootana dhugumatti warri immoo sin dhiisu barati cufteetis yoo ati cuftee daftee wanni godhin khaddur tokko haala koisa jaatamii khaleeysa nin bane khaleeysa baneetiin bilbila sammaatti guyyaa guutuu irra bu'aale yoo nan jiraanne namni kaasun jiru guyyaa guutuu irra bu'aale bayta imootanaatu fattaala bayta wayita ati bante dhufe jeeyima niima eebalu dhufee dafaara qabaa jaan akka malee iyyaala akkasi tanaafi akkasii obboleeyyan wallaahi egaa hedduun nama natti illee aaru jira bayta atillee yoo kuma xiyyataa ta'e rabbumaan ramata nuuf haa godhu ji'a waasaappiitiin haa ta'u miseenjiraan haa ta'u namni anni beekan itti himeetiin jira ani gafee keessaa ba'a itti himaa oolaa wallaahi namni dilliin hordofu kun bakka takkaadha gaafii haa ta'u nagee gaafachuu haa ta'u fedheef nu barreessaa barruu nama dila kanaa ilaalla yoonne ija teenya tanaattu isin duraa miidhama hangumaas teenyee liblib isin duraa nu kanaafuu ni hanqanne jechuu yoo teenyee bilbiluma kana ijaan laalaa oolle miseejii isinii deebifnenne sanii fi miseejii deebisuu dhiifnee nama tokko deebinee tokko dhiisuu tokko laallee tokko dhiisuun waan hin taaneef tanuma nama hundaatu guutumaa guututti hin dhiise yoo nama dawwalu taate miseenjeraan haa ta'u jalaa hin kaasa yeroo hanga tokko booda sanumaa hin cufadhaa akkasitti walirra laaluu walii beekuutu irra caalaa wal beekuu caalaa saniifuu kasin nuu badhaa isiniin jenna inshaallah boonnee yookaan isin tuffiidhaaf miti numa dadhabne wallaahi kara gaafii isiitti aantu ceenaayyaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سادة كينا قافين تيكنا جدي تقفاني فكينا في أما قافي تقفان أما فكينا في أسري تهي فجري تهي جتودا درا سنة صلاة مطيب سنة صلاة مكانا كيسة تيونا تيك آمد ننجلي أن درا سنة صلاة ننجل مو درا أتما واجبة أنسا قافي كي تقفان قافي كي لما فان موكنا جدي نم تقول جتودا كان متهر كان ما كان كيسة لالي سيار يومت ببايا تكنا جتودا قلنا ما كان كيسة حدة جتودا rakkoo hedduu mashaakila hedduu sitti uumamaa jireenya kee keessatti naan jedhan andama waan kun shirkiidha dhaabaa jedhee furaa deebise
حال شريعة هي تكمل تلالتني ربي سنرى حجالة واحد سنرى برني بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله. بلين تيجا غافي لما غافتي غافين تكا صلاة الصبح مثلا ويت أذاني ودوما يسين جزي أذاني لفاولو تالتها جنو مسجدني يسيبرا مسجد لا قدمتي جزي يسين ودوتي مال جتة مسجد ريتتي مسجد هيك أمان سنة الصبح ودو يسين صلاة أكاسي غافي نسي ويت إقامة خنا أن سنة يلمين صلاتين واجب يسانو صلاة مو دارك تما واجب وجسينات إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا صلاة المكتوبة جي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ويت إقامة صلاة برانجرو ودو صلاة جراتي اللي خطيتي سينتايچو ولي قالوا جر تنافو وانقو تواتي صلاة سبيديس ركال لمن سبيدا خير من الدنيا وما فيها جي رسول الله صلى الله عليه وسلم سواب جواب قبتي تنافو وانقو تو واجب وجين صلاتي إيغز بودا قرية السلام تابا فتبودا خير ركال لمن كي خسونا سبيدا سن صلاتي سنكسي تان تلمدا كمل لالتي اتي غوستينيا مت كلمه برود انا كيسلا عليه انا كثير كتب وكان انا خوف او يا بوتي ويدور كتا يا بو الدنيا تنرت كسين جا كثير عليه قلبي جب سمس وي اتي يا بو فوق جارون ارتو کرتے ما امریکا دیتے اكا بيري کرتے بيتي سيني رادوغني ورا سيني لالوجر ايون سيني کرتے رادوغن فوتي کرتے كسي قبدي غربان كيكون غانا امريكا دكاي فوقي سيجار هذا ادعاء الغيب بيكدو سيقول انت لا تيران غربات جارا سيفور تيستيت ما قبنويت مال قبنويت ادعاء الغيب غرتي وام بورو نمني بيغونجرو رب خالي كمال هذا باطل الله صلى الله بيرك سيني يون سيني وجي سلا غرغلچني يا غرغلچني يا أكسي بلين وري خراد وباتي مسنجر أنا تو واتساب أنا تو لفتني ورين غافي نوغا فتن نصو غرا واتساب يخاو غرا غافي ديبي سادات نصو لفتني هدو وري دنيان برنوت اللين ركتن خبرنوت غري برار برچا جرتن نشي تيسني غافي تيسن غافتشو سيدن ديسن لكويسو بلين كينيرو هدو يسني فلباسن قبتني وسو غري سانيتين لفتني غافي تيسن غافتني هدو وريدو والله يوغا غافي تيسن نورا غوتينو يسني ديبي سورا وكلمه تكوت هدو قلبي نجبتي أكا خيّتي أما مسنجر خيّون السيني والله هدو تاكل بين نجابتي مالي بجنان وبليان كينيا خا أمري دين الروان إنسان دي بغافت شوراف مسيجي خرا خرا نتي إرقا جران كنا لالي دي ميساني خانا دي بسو في دبون كينيا هدو تاكنو دقيما هاتو ملي نتيس هدو بيزيدا يفي تينيا فيس جاتو كون نمفان برتا دا أكا سمتي واربين على فيس نمني نيما أسيل لي شيخاو جينكو أنا برسيسا راري أنيس براتوما اللي وفنانو تنجير بسيونو دراساتي تنافسان الليني أكاسيتي خنا بجتش هدو بيزيدا يرمو دبني تخلالو دبني ملي والله توفي في جبس يخاهو إلى الشبرات كله كباني تيمت خناف جرس ديتني وقافتن هدو بريد جيتي يادا أشر روان دفو بكتك ولي كباني أكام ما قرتن كان الترتيب الله لكن والدرا دوبا أنا كانت جرتي بكمتك كرتنا مقمنون تقودي نورفتي شو كانت خناف أشين ديتني وسجلت هيسنين قافتن الرجال أسين نقافتني زني نبدو رب لين كينيا كسي إن شاء الله خرجا في ستان توتي ولمانو مي عاجنو ما نم تكوان جو نما كريستانا تكو يو إني دوي تازيا ويتدقن دواي مال جاني مال جتا مال جتشو قبدا والله خيوتي سنتي دو باتمالي وني تك أفرون غربا يرجلت جتة ما استعمارا تنفرته تكو أسويتي تمدين أبو غرب رحمة أقولو فين دوركا ممنوع شريعة إسلامات دوركا أبا خيخ كفريتو رسولي صلوات ربي السلام عليه أمة ذاتي على رمى خرجوا دورك وما كان لنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا آباهم أصو أباسان اللي تان مشركة كافرة على رمى خرجوا ممنوع قطعا ربي رسوله وركيجر تنافو أتتازيا قرتي شراء السنتي أبو ربي رحمة أقولوا فيه يوتي نما كافرة خسارة براغي تسنتي أفرون قلبا يرقلت يوتيس ببرات هذا بقول يوزي دوما فا ولا رغاي تاي باي وني بران جرت يو غرتي وني تي خلاص أيه لكوي سكر يرجع في ورجع فتشاجروف خديجة فان جرتنا فكاتي شيخ جلالي ورجع جرتنا كسمت يرجع في جرس يندفني أجا فتنة أسري يونتك أمي سنة بودا سلاتا أتيما خلافة ديرا تو كوي سنو نقودين تا أكاسي كده برا تسنة بودا سلاتا سوبي ولا نجرتي انجرت إرجع مرة سبت انجرت تجون تقاط رسول الله الإسلامي أسري دبر وريوني سنة دبر سه بودر رسالات تكنو قفيد ودي عبيدا أيه قافي ستة أنت تيمي حاجة إن شاء الله
Hedduu si dinqisiifatte gartee abbuun. Hedduu si dinqisiifatte. Akkam. Haati dhiifama gara haati dhumti duwwaa 9:28 bakka haati bakka biraatti heerumtee deebite abbaatti heerumtee egaa akkana jedhanii deebisanii ustaanni keenya garuu achi feesbuuka jala dhaqee dhaggeeffadhe deebii kan garuu isin bakka salaata sanii gaafadhu bakka ammoo haati tiyyaa fi haati abbaa biraatti dura abbaa biraatti heerumtee deebitee lama abbaa kee heerumtee. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaafiin qabaa gaafiin tiyya akkana jettee gaafii kana yeroo hedduudha namatu naa gaafadhu naan jedhee ture. Namni haqa namaa ofirraa qabu rabbiin irraa najaan haa baasu. Namni haqa namaa ofirraa qabu haqa namaa balleessee garuu balleessuu haqa namaa kana hin beeka. Hagam akka balleessellee hin beeku abbaa sanillee argee kafaluu hin danda'u haqa nama kana inni wallaalaan balleesse yeroo balleesse sanitti jechuudha. Amma immoo kafaluudhaaf haqa sanillee akka magataatee fi haga magataatellee irraan beeku abbichallee arguu hin danda'u haqa kana akkamittiin ofirraa baasaadha jechuudha. Dura ikhwaani namni wanni gartee namni kun rabbiin subhaanahu wa ta'ala uumee kitaaba kana jala deemaa shari'aata naqabaddaa ambiyaa waan isinitti dhufte furaddaa haqa namaa eegaa beektaa amantiin teetuun amantiin islaamaatuun hatta amantiin kiristaanaa haqa namaa nyaadhaan jettu. Amantiin kiristaanaa haqa namaa nyaadhaan jettu. Amantiin muslimaa ni dhorkiti amantiin kiristaanaa ni dhorkiti nama sallamuu dhorka haqa namaa nyaachuun dhorka. Kanaafuu namni kun wallaalumma je'ee haqa namaa nyaachuun khasaara. Nama kana haqa isaa nyaatte hanga nyaattee sin beeytu nama san bikka bu'ee hin beeytu khasaara mushkilaa cinqii ajaa'ibaati. Haqa namaa kan ammaas rabbiin siif hin dhiisu namichaa sii dhiisa malee rabbiin haqa isaa siif dhiisa. Yoo isa gartee rabbii miliyoona takkaa jirettee dhagaa rabbi jettee yoo gabbartee rabbiin siif dhiisa. Laalaa obboleeyyan zinaa goota siif dhiisa rabbii yoo ta'uu gama isaa deebite. Waan fete immoo haqa namaa nyaattee waan namaa saamtee rabbiin siif dhiisu. Namichi santu sii dhiisa. Kanaafuu waan gootu namni gartee haqa namaa nyaatee nama san hin beeyne hanga nyaatees hin beeyne hangana ta'uun oolu jii waan kana wayyeessi sirraachi haa ba'u wayyeessi maqaa nama saniitiin miskiinaaf sadaqaa kanni akkas janna harri biraan tokko hin jiru haa sirraachi ba'u. Hajji moo umraa godhuurraa qarshii namaa takka deebisuu turre jaalachuu jiraami. Wanni kun waan akkas wanni jaanii ati liqiin namaa garuu odoo sira jirtu liqiin namaa odoo sira jirtu hajjii dhaquu ni dandeessa immoo dura gartee ati gutakka illee liqii namaarraa qulqullaa'uu qabdan obboleeyyan kiyya maaliif annaa yeroo duun hin beeyne rabbi nu haasattaru akkasi san akkasi. Tanta lamada tanumaan tanamee tana sheeka namni haadha ofii ajjeesanii araarama kadhachuun akkamii jenna. Haadha ofii ajjeesanii araarama kadhachuun akkamii dubbiin tun hedduu khatara. Rabbi subhaanahu wa ta'ala nama haasattaru namni kun yoo sakraaneetuma machaa'eetuma if wallaalee baxraanummaa irraa maayyii yoo taate malee haadha ajjeesuu hedduu mul'atu. Lafatti argamullee ni jira. Haa ta'u yaa obboleeyyan keenya haadha fi takka yoo ajjeesan amriin khatara akka malee rabbiin immoo subhaanahu wa ta'ala gafuurur rahiim namumaaf dhiisa immoo haadha gartee ajjeesuu dhiisi walaa taqul lahumaa uffin jee rabbiin ajjeestuu bar dhooytee ajjeeftaa miti walaa taqul lahumaa uffillee hin ja'aniin haadha jechuudha haadha uffillee hin ja'aniin inumaa gartee ati dhooytee ajjeesuu dhiisi rabbi tan gartee tana jala rabbi nu haa baasu akkasii ati laa kullaaloo namni kun gartee wallaalummaan akka maletti haadha wanni godhee rabbiin subhaanahu wa ta'ala namumaaf dhiisa ammoo dubbiin haadhaa khatara eeggadha akka malee. Rabbi najaa namaa baasu wallaahi. Hayyee gaafii itti aantu ceena. Adeero arrumaa jara keessa buutee galee buute. Hayyee. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaafin qaba gaafin kan kootiti yeroon biyya kana jiru akkaawuntiin maqaa hankootiin baafadhee birrii asitti galfachaan ture birriin galfachaa ture sana keessa zakaan baasaa ture amma immoo sababaa tokkorraa kan ka'e gara biyyaan deebisee gara biyyatti kan deebisee immoo zaaka sana keessan baasnee
kun gara shariyaatitti akkamitti ilaala sababbiin baasu dideefis immoo ani fan biyya kana dhufee amantii kan koo jijjiire waan ta'eef jennaan gara biyyaa deebisee warra kan kootiin waan akkana keessaa baasa hoggaan jedhan jarri kan warri kan koo waama kanaatiyyuu hin beekan sababbii kanaaf akkamitti ilaaltu gara keessanii. Assalaamu alaikum warahmatullahi. Waan jennu obboleeyyi teenya ati waan kana yoo birrii ta'e hanga taate himiiti yookaan gartee piraayiveetii ustaatanas dubbisi yookaan ana dubbisi birriin kee hanga ta'e nutti himiiti hisaabneeti zakaa hangarraa baaftu sitti himna achi booda ati maallaqa sana hangana baasaati jettaan sigalee nama akkaan rakkataa sigalee nama rakkataa keessan nama rakkataa ati beeytu itti tokko itti gartee itti himiiti akkasi fuudhanii haa kannaniif akkasi ammaas sana akkasi ammaas nama kana gartee hangam takka amantee maallaqa kana gartee bira kaayyatta sanillee akkasi beeki jazaakillaa kheer jazaa. Haadha miti jaaduu beenyu maal jare haada jenni gaa haada hanni maal haada ajjeesani jira echi qofarraa dhiisee haada godhee katabe sanii faaran jenne jan echi irraa irraanfachuun mala haadaan ajjeese maaliif beena gaanati aadaa siin jenne haada jee haada jechuudhaaf echi yoo irraa irraanfate haada jechuun itti fedheeti namni san irra deebi'oo fedhaa barreessu akkas obboleessa keenya inshaallah eeggadhu sheekha siifin gaafadhaa baqa kara gaafii siitti aantuutti haa jennu inshaallah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم استاذتنا ربي نزجاج سنيفا قفلو غافي تكن قبا غافي انتي لك نزبتي واي ملك بانكي تيتوتي تنندو عفادوان الرابع كتكلين قبو هكان وقرار وان راسدك كتكلين قبو أقسم أما بيكيزر صدقة شبر بعد صدق أنت يتوني وجولي أبليان أبيرو تاججولا يتيمة أباين قبني جولي تنتيو صدقة ديف أكمل العلماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. gabaabduu sadaqaa gartee sadaqachuu feeti ijoolleen tuyyataamaadha ilmaan abbeeraa isiiti yoo ijoolleen tuyyataamaa taatee horiin abbaa isaanii yoo jiraateefi waa qabaatan waa qabaatan yoommoo gartee waan takka yataamaa ta'anii waan takka kan qabne taatee irra sadaqachuu dandeessa yookaan yoo sadaqachuu feete immoo sadaquma yoo sadaqachuu feete yoo ijoolleen tun gartee yataamaa taate suwaaba lamatti qabda suwaaba rahimummaa suwaaba yataamaa akkasitti irra sadaqachuu dandeessa. Dubbii reefu maal jaan seete haadaan of ajjeesee namni haadaan if ajjeesee jee jedhu toobachuu dafee araarama kadhachuu ni danda'a jee jedhanii gariin deebi'ee ammas yaada san diigu eegatu eebooda isa dhufee toobataa. Akkas dhugaa baanii. Kanaatu yaada sirrii barreesse. Warri haadaan if ajjeese jee jettan sirriin jenne namni if ajjeese deebi'ee toobachuu hin danda'u. خذي مال توبة. هذا اللي فجيسو خي ولا فنزني ركبه. نسمع دي بيا بريسو أنا كخيتي إيش رأي رام فتملي ونسان هذا نفكاتي هذا اللي فجيسه دي بيا توبة شو هندن ده. يو كساتس برو يساتو يقاهو غافمان يساتو غافي سري تيمتي. نمني إيجا تو يكبر دي هم غافة مو يسق غافة. نمني يفودي هذا اللي فجيسه غويا كعمل لك كسوي فجيسه كام. كس. خرج غافي سيتيان توتي هذا برو إن شاء الله تعالى بليس خينيا وخاو بليتين تينيا سيو جرات تير ديبتي غاف. غافي سير ديبتي حاصل رئيسته يخاو حاصل رئيسه أكمل سندي بدن نوندا ولا ما نودي بدي تيني أنا بقول شو ديبه غافي تام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا أستاذ تكينيا بارك الله فيكم كافين كذا غافين كوسي أنا فكينيا في دربي تكوتون يرمينترا إلى فادي قالوا جندي ستير ما جتة يوم مو عادي قلت مو عادي سنديك تهو دليل شيء رجلا ما لي في إذا دول بيكون مني عادي جالس في فباسي جالس جلتي قالوا ولا لا عادي قلت تتو ملا عادي كان يوديك دليل شيء رتي أجو مالي الحمد لله بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دبرا سيني رومتي عادي وليسنا دبرا در عادي وليسنا تنكمي شريان الرام بيتو أنا كنا شريان وني بيتو
intala takka yoo jaalattee si jaaladhe siin fuudhaa akkami yoo taateef hayyeetti achi booda yoon taaneef ni dhiifti khalaas maddiisa warra dhaqa warra gaafata akkan ani addinaa seenuu qabda ani maarinaa seenuu qabda asumarraa agartee nama qaraayisa asumarraa agartee nama dhalaa qaraasisa quraana qaraayisa maarree qaraayisa addinaa seeni jaan baaxila akkanaa kunilleen eegaafirraa nama qaraayisa jettanii cufa jalan fiiginaa ni qaraayisa mi waan fedhe haa qaraayisu kasirritti isinii ta'u malee nama qaraayisa sheeka kitaaba beekaa maarree jettanii cinqiin hun kaayinaa nuti booda akkana maareen akkana maal fedhuu qabaatu haa qabaatu hangam takkatti amanan hangam takkatti amanan itti amananii sheeka kitaabuma beekaaf gartee jala gartee dirgim ta'uun hin ta'u tanaafuu aaddii naa seenii ati aaddii gartee gamana seeniin wanni aaddii jaamaan jirtu jarri kun intalti tun haadha abbaa jala jirtii amrii haadha abbaa gooti aaddii naa seeni amma duraan aaddii seenee fi duba kamiin ta'a aaddii naa seente maarre akka ana malee neerum akka maarre yoo guyyaa keessa inni farshoo fi badiitti qonni ta'e yoo aaddii isaa samiddai injiroonni kana aaddii tana aadaa irraa beektaa hawarjaa hedduutti fiiga akkas yoo timisen isaanii taate aaddii sina kan baaxila wanni kana aaddii sina kan akkas garangalle akka bituu bandeema wanni na amaaranyaan akkanaan dalagu amaaranyaan aaddii gartee jaalalaa kun sigalee ana malee gartee sigalee injiroonni kasii yoo ol jaalattanii wal amantan wal amanaa hattuutu aaddii fi jinni odeessa beek hattuu sigalee hattuu dhiiraa hattuu dubartii hiriyaa wal shakketu warra wal shakku kakuun ammaammeetu wal jaalanne waliin jettan addimmaan isin odeessitan maal akkasi wal amantan wal fuudhu addii maaree naa gal akkana malee na heerume akka isi malee anis isi malee kan fuun eenyu siin jeeti eenyu siin jee waan akkanaa idan tanaafuu yoo wal amantan wal amanaa wal fuudhaa addii jechaan olina baaxilullaa asulalahu injiroonni kanaa ayyee gaaffii itti aantu ceenaa yoo addii seen isin jee addii maaltu fide jinniin waan shari'aa kan isin jiroo taate malee waan biraa jala deemuu qabdu na amantu na heerumi jiin na fuudhi jiin sanii alatti dhaabi jiin namni tokko istinjaa godhee yoo jedhe bishaan istinjaa godhe san yoo mandiidhaan yookiin sooftiidhaan ofirraa qoorse akkam ta'a uduun isaa ni badaasa jedhudha inni lammataa ammoo tooyyoo dhiqatu yeroo du'aa jechuudha luka mirgaa harkuma mirgaatiin dhiqatee luka bitaallee harkuma bitaatiin dhiqatamu luka mirgaatiif luka bitaallee harkuma mirgaatiin dhiqatee geessu qabaataa isa jedhudha yoo bakka waddaate sayyoo bishaan maarrabe ofirraa goggoise uduun ni badaahi bakka uduwatee akkasite uduwatee yoo maarrabeen goggoifate ni xoo'ina maal goone isin bira jirti sagaleen isin sagalee san tuqime warahmatullahi wabarakaatu gaafii qaba gaafiin kiyawaa yoo du'aa irraahi namni tokko istinjaa godhee yoo jedhe bishaan istinjaa godhe san yoo mandiidhaan yookiin sooftiidhaan ofirraa qoorse akkam ta'a uduun isaa ni badaasa jedhu amma istinjaa gootee egaa uduwatte jechuusiiti bara akkasimi bishaan istinjaa san jetti bara istinjaa gooteeti harkasii goggoofatte bishaan istinjaa san maarrabii yoo ofirraa goggoysite uduun san ni cabaa waan jiru gaafachuu jirti uduu ganaa uduu ni ganaa bara akkasii abbooti jedhu uduu ganaa waddaachuu ta'e istanjaa gootee harkuma jiidhaasiisa maarrabii goggoifachuu san himuu jirtiinsa olle tarii bootaa istanjaa goote isa goggoifachuu na fakkaattee jechisidhaa kun uduu ganatti deemti ufti teenya yoo gartee wanni isiin jettuu barqaama saalaa san wanna san hin tuttuqaniif irraa goggoisuudhaaf uduu inni badaahi waan jiru hin badu goggoifachuu waddaachuu deemti mana akkasi san hin badu san akkasi kaan immoo harka mirgaatiin miila dhiqachuu harka bitaatiin yoo dhiqannee harka mirgaa harka bitaatiin luka gartee miila bitaa dhiitaa harka mirgaatiin harka bitaatiin miila bitaa dhiitaa jettee gaafattee harka bitaatiinis riwaayaa beektaa wanni irra fideeti sheek mahamad walloon riwaayaa gartee quba qaccee quba xiqqishaa kanaanii miilleen keenya kana gartee kana keessa baasuu qabnaa jigizee miila dhiin sigalee riwaayaa gartee dirqama beektaa san riwaayaa abu daawudiif tirmiziiti riwaayaa san duraan da'iifa godhanii deebianii sayya godhanii waan jee duuba cammee kanaan wayita dhiitu jechuun bitaan immoo mirgaa taayyinan goonee jee mutlaqa tanaafuu harka mirgaatiinis harka bitaatiinis dhiquu dandeessa miila rakkoon qabu. ayyaa waan hin garte abu alawun waan jiru garte sheekha tokko areeda baasee nu sobee turee jeen talama irraa fuudhee
تجي لما بود نودي بسيجي نكاي غودي تنا ونينا سينجو وني كناتو نم ادو نكون نمين ادو اسرا غرتي قران برسيفنا جاني حافظ القران هنو اسرتي 40 برسيسا اسر بلوغ برسيسا اسر رياض برسيسا جاني شيخ جاني تخنني خيا اخلاقا كم حداوا انت لا يغودي كنت غرتي دبرتي ادو بوي غرتي نتي راري وني غديجر تنا فوني دو غرتي هنا مانينا dura beeytan malee cinqiin hunkaayina waniin hin jooftanaaf kunuun akkana ragaa baallaa kuno waan akkanaa ta'in an beekun raayin an tana dubbadhe akkana gartee asirra waa barsiifna jaanii intala kannaniifi intala hiikuus didee intala maarree akkana kana kuno akhlaaqan qabu tanaaf waniin an gartee way waa dhuuf kunoo laal warri harke kanatti kunoo komentii as jala kanna laal awwaan beekuun beekaayi way waan sirrii miti نما صلاته تي نما أخلاق أبو تلتخنا دين كباتي أخلاقهم كمان تنكنينا مالي دلون مو مالجي إذا أتاكم من تردون الدين وخلقه جلالهم أكس أدبهم قب ديني في خلقه الدانين باسنا أبيا في دين الدانين باسنا أبدا الناس نيجي وري دبرا nama kennee nishaa geessanii sargiidhaan heerumte booda osoo abbaa warraa sun hiikuun barbaadin abbaan buuse jechuu qaadiidhaan nikaa kun tahamoo hin tahu eega nikaa godhe booda aruuza waa cufonni godhe abbaan intalaa qaadii dhaqee odoo gurbaa nikaa godheef kanatti himin qaadii dhaqee irraa hiike akkasimi itti himee mucaan hin hiiku jennaani Yonis baatee warra isaanitti galtee eegasii warra isaanitti galte booda mucaa gaafatanii mucaadhaan kootu jedhanii yennaan dhufuu didee eegas booda qaadii keessatti duba mucaa maaliif hiikuu dide maaliif warri nurraa hiiki jedhanii maaliif nu hiiki jedhaniin mucaan kun xiqqoo amala hammaataa amala ofaa abbaa isaanis wal lolaa kanumaa fi warri amala isaa jibbee jennaan mucayyoonis biraa deemtee akkas sababa isaa kan mucayyoonis jibbitee jirti mucayyoonis jibbitee mire mucayyoonis jibbitee mi mucayyonis jibbinaan abbatti mattee abbaanis kootuun tana nu hiiki yennaa mucayyoon jibbinaan dubbiin hin jirtu inni dinnaan ammas eegala inninis didee qaadii yaamee didee oguusa irraa hiisisuu ni danda'an akkas arabnin salaatu akhlaaqa qabaa yaa sheekh arabnin salaatu akhlaaqa qabaa akhlaaqa qoftiin faayidaan qabdu waalamaan abadan addanan bisne ergama rabbi salawatu rabbi iza ja'akum man tardawna diinahu wa khuluqahu je meeqa gartee imaamata maratee maal jee mudawwar fikkaa'e inna alhamdulillah jaas bee areenni gosa biraati dakafaa buu malaa'u achi gafaa dhaquu mala idan duuba nullee rakkiftanii bifillee irra rakkisina goottiin akkana nu goote maarreen akkana nu goote maareettanii gartee jireenya keessatti maaltu maqaa sheekotii balleessa namni baadiyyaarraa mana yaalaa yoo deeme yookaan bakka takka bakka namni itti wal ga'u yoo dhaqe baadiyyaarraa yoo mudawwarii fi mamaa kaayyatee deemu ni dheeysa hedduu maaliif dheeysa jennaan namni hedduu haa ta'u baay'inaan nama kaloo ta'e mudawwar kaayyatee kitaaba harka qabatee deema si ajaa'ibsiisa bakka taa'utti kitaaba kana taa'ee dubbisa yeruma namaa dubbatu hin qabu walaakin tara takkitti ichi siqee isuma assalaamu alaikum jeen duruu waa fuudhe ni waan fuudhe أو بركنا يا ما فلتي كانت دي من عارفة شنو لو جيتي ركوت جيتي مدي وسوم برتا وكنا نقول يجابو دي ما كنا كرمتي لالتي أرمني أخلاق باجا أخلاق سلاك باتي من دا باتي سدي أفوري سندور كتني ما سنين راتور سيزن ما سنين كنن أخلاق إيزافيدن عرب جو فلله بيكر دوغا عرب غريتي مالي نتي عرب غروا غوتوتي متي عرب يجون أمتا مسكين أمتا جين اللي عرب يجون انت باتينان عرب يجون أماس إرجالا شني براتي شني رسولات صلوات ربي السلام وهذا لا شك في ذلك شني شوف خيسا أنا في لتيجي عرب خيسايس قوسا كنانا را خزيمة أكسمت إلى قريش تيجو تنافو تنبيكما إمونوتي مفكينيا أرومون أخلاق كبدوين انتو الربا مال فناني أرومون را أرومون تنير را أخلاق كبني جرا أخلاق أبو جرا حتو جرا خنقيا جرا أكسي عرب خيسا اللي كسيجو أكس قودت جنرالي أرمني أخلاقا نكاب جنرالي أرمني أخلاقا نكاب ويجون شريعة نيتين دوركا أرمون أخلاقا نكاب ويجون شريعة نيتين دوركا أرمو خيسا ولا ما يبيخاج بيكما جرا ورا قرتي أجائب أجرا أتي نما خنوك مون دولة ألتي مرتي سنن ديسو أكس نما لالتي تيس بداري چونين ديسو لالتي تيس غاري چونين ديسو
وهندا هو الدبافة شو قبدا فتبين وير هندا وهندا الدبافة شو أكيد الله من أرمني يوم سلانة خن سلانة بعد لا سلاو سلانة على خيس جرا سلات جان كاسين تقولني دوا تقول أنت دوادينا أخي سلي سلات جان سدوادينا سلي تسلم جان كز أيه خرا غافي تيان تو يو دبرو إن شاء الله يرون تنجلين ديم تجرتي غافي تكتي دنا غافني الرابون إن شاء الله تعالى الراب نوجه عليكم ورحمة الله وبركاته غافيك أبا غافين تيالي ويتبي يجرو سري ويقدسي سرين سوني قدتي جنانين هولا غندانياتو إيغالي أكيم بودا غندلي باي إهنا نانجنكاتو كونو أغرسيساني sansalata illee binnee hidhaanii turre sansalata sanis inni kuteetumaan hoolaa gandaa nyaata jechuudha. Achirraa dadhabnee kalaasawwan goon wallaallee jaarsi kiyya harka isaa irraa mure. Mee harka irraa muruu kanaaf diliin jaarsa kiyya irra jirtu maa inni naaf ibsaamee rabbiin isinirraa haa jaalatu. جرما لا تشوتو خجايبات سريتشا إخواني هذا خطر عظيم بيلدا أودو يسين دقيسو هركا مرون غاريمتي والنجرو yoo gartee dandeeysan guddiftan dura saree guddisuun faayidaa sadii alatti dhorka amma manee idi amma ooruu idi amma namaaf aloolti aloola garteetti aloollachuu leenjifattee jechuu kana alatti guyyatti qiiraata tokko sirraa gaara udgeewu sirraa buufti sohaaba jechuu sareen guddisan guddiftee yoo gartee hoolaa namaa ka nyaatu taate dandeessu shanshalataanii dhiikaayi nyaachisi foon nyaachisi hiiteetis hin ajjeesin sarichi kun odoo inni dhageewu gartee miilaa qarxam gootee muruun wallaahi beeyladaa akkana godhuun gaarii miti mamnuu adiliidhaa waan akkanaan godhina ittiin deebiinaa olii